Mahama constituency ang Kangrang Long-term Custom Service Hearing Center amai kimi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Roharideng pen Kangpupon. Dipu Baptist Church keja tum ningka ne sek pen elong long retreat ajai mekepa dodam. Kadam pini ni di alkenis Karbianglong than pon jebang puthari sabilang tuan non betang ton penardi ponitha. Tereponi Faikri Siarni Mahama constituency ke Parlopon. Mati Kola Jongthung Lapen Virbarong Thubong Hawara Long SPMRM Ministry of Rural Development Scheme Ben Kapanong Pepon Custom Service Hearing Center Asam Kimi Lapen Teke Rong Piarong Along PSC Asam Kimi Anparda Mahama ni Marli Atumapan BJP Asong Angthek Kedo Anu Deng Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Roharideng pen Pipajir Pon. Labang so mai long aliama na peng pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Harohat MLA Dorsing Ronghang Depu MLA Bidasing Ingleng Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Singh Hi Yem Khonsing Rongpi Mahama Constituency Yem Lunsing Teron Yem Mongol Singh Timong Yem Amar Singh Tiso MSC Ram Singh Timong MSC Rina Terang Pi Mahama Constituency VDC Chairman Rajesh Teron Dokmuka Municipal Board Chairman Beren Teron Lapen Penan BJP along Klembang Pubang Pietum Cetong Dunsi RDP Dunrinti. Iklang het ko balik ka taro den ko na hay bay han chikup lang po Tekora piduhan hai. tektora pigdu han kila chikup lang po penyang balik ka ni jadi iklang het Utak bang matikai mo. Sok aja cukup lang po. Pwede sok aja ke BJP ya sakit lang. Hindi na kalau biji mor sok ye por hai chili pu dono por hai na biji pi ante dikun tawa na acha man sing wala ya mate kara dile upo data tiket ka han kuman do uta hai lumsing do na kai do ke sabtin do kai do tai bireso hanse kai oda kini mati bhula mati lada Nara cuma pangga, siapa yang juga mohon, lapet kita cukup tinggi arah Tuhan, demi tinggi, langsung sentral kolok, langsung kangku lo, nah itu tuh yang komai lo, nah bukan lagi dorsing lo hanya hai, lapetnya apa ini masih ya. Now a small step let's say Charmian big boy mele itu batin online kita single ya hai PM kode blok ya hai PM yang singki ko ya hai kalau benar tuh mas council deputy speaker dia sing ya hai nah jadi orang hai bidal Rafi kena tu batin online lokal lagi si Lumsing terong hai pendango dan mati pula Klasar hearing center langsung kantor orang itu tuh nepor nepaya por riso dan TV nepor
Kado ay hana ni ina to man suri kado pa jiwa kado. Kada jak trektor huni koi trektor ke lali tum sudah na biat. Power tiller hum phode ida. Kado pikiran to share ko tumpen ya komiti ko ting mai ting sai ko lasok trektor lapen power tiller jan tu thai ke na tum jak bhara polong. Sumsana jatuh atau rekon dan bhara polong ko. Dia tu thai lagi. Lasi trektor dah prabjin pe. Bunyi le iko lapen ke power tiller tabe hum phode le iko. Lasi Bagaimana tu? Lahai kekeh lagi pinggir ke, ia tu macam homai. Apa yang dirisau? Narendra Modi ke Japon, parti BJP government select kita. Dr. Himanta Biswa ke Japon parti, dah BJP parti ni tu select kita. Tim kerja mau, ni tu kerja apa? Hai sign denge, ni tu select kita orang itu. Bagaimana tu? Daftar tiket kaya kumain dulu tahan. Lumsing tu ada kaya dulu, kesakti dulu kaya dulu tahan. Biasa hanse kaya. Sampai cukup lang po. Pwede sa eka BJP sa chizik lang. Biji na kalau biji mor sok ye pore tilipu dun pore. Na biji pian tek dikun tahu na ngasa mana sini. Wala ya mate kada dile upo. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo Richo Mili Baptist Amonduli along Dipu Amonduli Kejatum retreat aja meke padodam Dipu Baptist Amonduli Kejatum mate full time staff an aninkan wangta retreat along long kedam kicui kacelang lapuson aja mek padodam dam lason thak si pining abang ki Richo Mili Baptist Amonduli along si kedam jipu pena joksi ni phai kepe ni phai Christian paninia farman jai mek hai hoi la pin kicui ankimung hai hoi aja mek dengponlo Labang solong Dipu Amonduli Senior Pastor Reverend Dr. Solomon Rong Pila Penachor Aso Pila Pensangpi Grace Rong Hang Pila Anparta Serdun English School Principal Rajas Kro Lapen Dipu Baptist Amonduli Office Staff Evangelist Atum Pensi Retrila Jai Mek Padoponlo Lapen Nasdik Mumbai Maharashtra Pen Inut Kethek Selabang Dr. Dilip Wak Tachetong Dun Lapen Alang Limetang Pen Kasemar Alam Arjan Tawansi kapaklang asai hai hui ta dengpon Alang likinut anong ka thangklong abang phu lapen warpat wall record labang so lam arjan kasalam abang phu lapen film producer ta alang limetang lapen actor writer ta methang pensi kasemar pon lapen warpat atomo ke darasing atum seri sangha tumpen Australia missionary Dr. Graham Sten lapen asopo bahini atum apan India lo along agari pen meka chok lapen meka chok api Dr. Graham Sten achor Miss Gladys Sten upon India government pen karju pon nangli penan lapen nangli sopo banghini upon mekai chok apot nangli hin pen ko pilo kangsai nangji kipu karju bonta Gladys Sten ke thak dunke nili darasing upon dia tanglo alang li kachini ne aposi la ke claim lopu la setora upon ching honon pu la puson atomo non bonda bomta isi ala marjan dolang puta pachini pon chokela pen Philip tiso luti kimi news kar bianglong Ini berita ke lansing ang tonton iglo, lai bom tami, LK News Karbiang lo.